Nimbula pina katalan nanto siamo si kama na sali ka kampura kena viti fam vorro waktu dali kanto main nanto ve korbo ka viti nanto ve korbo ka lagi lemani basi lemani mini basa dundi ya vuno da pangoni borro tipikina sombe kara sosial goro chung kai bogi tal tuni vokaro buka vikenda sakinda bogi kemuni tale nan total na ya wovungo ni sarafa manda e veto ko dikina na Vodafone Play app sama bina ka bali na company bina ka Vodafone ni na numi keta saka na ya bogi bina ka ni vokaro buka ni dai na voko di nanda verai na i vola mata se ko na nanda visa mati siko na saliga kambura kena video fm dios nga volo karua pointi roda fm ni mbolo bida kana do par ko ti ban nanda ve korpo ka bici di mbolo bida kana do par ko ti ban nanda ve korpo palangi lemani basi lemani mini basi lemani taxi mbolo bida ka bici mo mai vale sa va mbola ci bici mo saliga kambura kena video fm dios nga volo karua pointi roda fm sa kita bici mo ni tala na siamo ci mai vono tani mai na page ni video fm oni sara chiko bikito numa nangono ko sawari ngani anta virongo di ndomo tunga en richo en sa vere italanga en vola mata en yakavi ni singa vokrombuka de dimbulo bida ka onanda en jima isa mbulo bida ka vilmone nadavu bida bolle bona ken talite kito bida salga ka bura ken vite fema en bogi bida ka de Vodafone Play app kaya ko no mo sarava na Vodafone Vanua Championship ngon ken vakarete kyo bi ko ngito level ni Vodafone Championship Vanua Championship na vakaderu chiko en tusichi en mado bingo ngo irsa kambata ken vata di semi finala ya mata timu ni taviuni mata timu ni rewa mata timu ni kadabu ken mata timu ni navosa mata timu ni taviuni mata timu ni rewa mata timu ni kadabu kera mata timu ni navosa ertosa kambadake na vata ni semi finala na Vodafone Vanua Championship nanoma ke wari ni ndono vono laki saragito kina se dendre be ko no mo telefoni ngori ke vaka taw chuko kina na data download daka na Vodafone Play app e ko reni ko saraba sarakina na non na sota na vi mata timi sa dhambe chuko na vata di semi finala na Vodafone Vanua Championship na mata timu ni taviuni mata timu ni rewa mata timu ni kantavu kena mata timu ni navosa sakita bogi kemo ni Italia na yaka venda evino ni mito be kemo ni sara pasinjia ni pasinjia ni basi ni Cunningham ni sama cuma yang nambogi vina kadai bolo vina saya sa roti ko ngai ni go da Port Villa mai Vanuatu sadira makar si to mai na vita fema amida ngai kati sadira sa ko ni vina kater be kemo ni sara na yaka venda kinta bogi kemo ni choko no nanda sara manta ke Vodafone Play apa ora isar ni balavo na lek nga nanda video ni michunga na bogente mo di topo kede bokura eni talano ni sila non grossi oni sakinta bogi kina ni mbulo bedaka mata di wasi ni nanda vera ichuga ena ivola mata ena bogi vina kade dai ngona bogi ke iko na vita fema be bisa kana mo interview kana di sabula Pinaka di sabula pinaka tale na siamo chika mai na bogi pinaka di dai sakita bogi kemo ni tale na kabi pinaka ni singa vokorombo ka di dai kila ni sa garabito pinaka na sosial gona mai vale sa garabito pinaka na vaka kabi si sa dosto to pinaka kena donto vaka ni lai vaka ndria mandana keti nimbera ni laki rasikovi na viokani na bogi pinaka dai bolo pinaka koleta sedi moli bolo pinaka gonga ai Redwood Christchurch mai New Zealand pinaka vaka lebu peni udhiwai mai Port Villa mai Vanuatu
Bola beda ka Simone Junior Tuiwasana, bola drobola. Bola beda ka lo, bola beda ka Royal Wangai Rapua, bola beda ka ngai Wainandoi na Mosi, Sadira Kalveti Roko. Bola beda ka mati ka na Sierra Gori and vera ke sar na ngone ni mati lambau. Na ita sir va bibila berto na Siko Tuindali family Sandira. Bola beda ka Esiata Nale, bola beda ka Sala Tuvuki Isa. Bola beda ka Chori Tavai, bola doka gonga I na Kolevu Isa I na sasa mai Navua. Bola beda ka tapi di sana ko bui Isa. Bola beda ka Sala Tuvuki. Bola beda ka Tala tu Sakaria Sandira. Sapo di beda ka tu di kemo di katsar na mbogi beda ka di dai. No ma ke ko na nama kichi ko mo sarava na no TV na siya no mo telefoni na siya mi final level ni Vodafone Fono Championship na no da vitalo na bonga ni dai se ko ya no mo na download taka na Vodafone Play app na no mo telefoni e ko no sarava kina na vi mata timer to Southampton na fata ni semi final na Vodafone Fono Championship na mata timer ni tabiuni mata timer ni rewa mata timer ni kadavu ke na mata timer ni Navosa sapo ni bina ka tu di kemuni katsar na yakabendai Isa vote ka virto na chimni natakali sax na orto gito ni mataka o natakali nga baby sak sandira ya sapo ni bina ka tu di kemuni katsar na siapa chika mai na yawa di venga ravingo na VTFM dio sabul ko ropo jiro na FM na numa Vodafone Play app kiapa ka besar makina na gito ni Vodafone Fono Championship download ta na Vodafone Play app sarapa kina nang gito ngo ni na soto chikona be mata team na vata ni semi final ai FM Sarabamanda e kautani vekemni o Vodafone 5G. Unleash the speed now. na Vodafone Play app Sarabamanda na yakavi vina kadindai na VTFM dio sobolo ko ropo ji Rona FM ya kamida ngai kachi mbonge gaiko na mbonge bina sika voko ropo kadai de katolu di singa ne volongo okotopa Ronaldo rosa ngavulu kalimai na numa me utukuna talayani vekemni semokana ka talemata ya nonda na makichiko na semi final ni Vodafone Fono Championship na voko duro chiko na singa tu city di madhawa satu minggu ya matantai na madha minggu na singa tu city erto na soto tiga na madha timu ni taviu ni rewa kantavu na vosa erto sadambe na vata ni semi final keva ka ononoma mo laki saraba evale na no telefoni na ngito na semi final ni Vodafone Championship na no download ta na app ni Vodafone Play app mo na saraba kina na ngito ni na semi final ni Vodafone Vonua Championship. Sa mga nibina ka ito ni Bikimuni kita Sara na bogi pinaka dito sa mga nibina ka ito ni Bikimuni kita Sara dito Vonua o ni siya mo tikumay kina turang kira marama sana may dapat altungan na yawa ni nonda Sara mamanta kay Vodafone Play app. O binatalaman da via Vodafone. En nanumikita sa kachuko en ang bogi en daye. Sa mga nibina ka ito ni Bikimuni